Ijay ada yo ngalugar. Ada maisa lalaki nga natay. Kaasi kamit anak ko. Nakas ang tinakbanagan ti biyak mo. Nanatay ka nga baak. No nga ta kumagamin pinatulam jay singgil mam nga mangkursu-kursunada ken ka. Aw, kineno. Araray. Ibatam. Madik ngay. Mahilig kamet ti pangpangur. Promise. Saan ka nga pangpangurin? Oki Garut. Aksamano ta. Ak gayam tanwin. Awan kinaiman dito impierno. Ak pilikakit de dita nga talo. Dajay. Are you sure? Yes, I am sure. Sige ngunekan Garut ni Jay. Partakam. Naglastok dajay a. Ininjoyan nakit di mangbaot-baot kaniak. Wow! Salamat apo Dios. Mayat mit gayam ditoy impierno. Ada ti arak. Ada pay ti babaih. Oki lang gayam matay nga baak a. Neh. Ada pay met gayam pasurot na nga pulotan nga kalding. Siyak bati ibagbagan na nga kalding. Nyakunam, isinya mo aditahan ko manggek. Amum mit nga awan abot ti lapayak ko. Hoy si Kadita, sa anak nga kalding enya. Ken, may sapay, saan nga mayat ditoy impierno. Aya. Tapno mamatika. Kita am daytoy. Awan ti arak ditoy impierno. Awan karga na daytoy ta, ada abot na. Ditoy, obit na. Ay asina. Dagitoy met babai. Awan met lang sirsirbida. Gamin, iba gantoleng. Awan ti abot mi. Yay.